Nakitulong kari kasi. Ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit patpasngam. Ka beats aqua. Sipausnem dang yai pinja sliang. UMLA jong kanong po constituency uba Meral Bonds e mula pau ye jing sngo kya halo ka jing ye kandu jing ye ki pai ba ha ka be dei bat ki jaka sumar ba kantup ka scan sub center ban kinti ko dano sa ka PHC bat ban bu doktor bapura ha den PHC ha ba kren mata ga sngi UMLA ulong ba ulaya kren bat budin na ki officer halo ka jing kinti ko dan ya ka scan sub center sa ka PHC ka ban ai jing mo ki pai ba jong karat Mathan hapo kanong po constituency. Ulong makijing persang kalong kabala ban pun ulong kloy hakaba ula pentepru ba menta katanat planning kan penbit penbiang no ba dang up ya kamang pisa na katanat finance. Halo kijing thung Dr. Ha den PHC uba Meralbon ulayathu bagi babun Kim Chim Latre pat ya menta labu Dr. in charge ban pet ya ka PHC pat dangile ru ban penbet daga ba ulaya keren bad menteri jong ka kot ka kya bat kumju ka DHS banyo ya ki doktor ki bapura kar kum ki jingong UMLA ko makalong ya menta inong song snong ila syam jinja namar ka jing bambiang jong ki doktor sakawi ka mat nila yo ban ya kendu bat ki officer jong health department haka bedi bat ki atli gemat bah po kanong po konstituensi haka jing pensngo na kaliang jong kawe na ki forum ki bodon hapo ka tega time kama ngetip kum ka nong tulo watan marman development forum ka baju tre rengkat bat nga kum emele na unta ben budin ya kiwe ki kam penroy bat kiwe ki mat kadon ka mat ka bala kam slem ha ka bedi bat ka jing tiu kerdan ya ka scan sub center cha ka PHC ha bangla ya khot di officer la yo ban penbek hakaba ngin hele kat bala ban pentikna bagane gijing angnut jong ki pai ba jong rai mathan apo onong po onosi bahkan urlong koloi kat bala bagi jing persang na kalian jong akum MLA ban penbit penbiang ban pudin entakan ni kadang don apo ka department bagi penbit penbiang apo ka planning ba ngidang up ya ka jing menjur apo finance department bakna scam bana kalian jong menteri rangba upe nak pelatengka baru menteri jong nak kuat kekya alo bagi laju ya keren lagi por ke beladep nak benta bakin sengap ke negeri kerpat bana kalian ngau yang melero nganam song thai dan budin ban budin yang negeri kam bahkan urlong nak keluar kamat kabar gede halor gajing tung doktor hapo den PHC kener gede bala kam slim atrai kumbala sisnem egedon ke jingja dapdeng jom ki nom song senong di ba sekamau dang jingja po den PHC bada di hadin jom tu na persang ban dipiu dia ki doktor ki babun he ki bisam latre ban late posting han tu de akan ke kenti ke pementaru inang elek kat bala ban penbet mentai gedang bu dai in charge tang ban supet ya ke PHC yang ada penbet bat menteri yang ada penbet bat director jong health services kot meeting yaki hakaba kita put up dia ki kerteng na kabenta ki ban pha doktor tu ban kerpat di nom song senong sya den ru kini sya tang sipor na kabenta begini yo ya doktor in charge ba pura baga jing betha ke jonga ya di department kalong ba ban ai doktor in charge pura haga ju ko por sai wei ru i doktor ban kersan ban yarap lem i na kabenta ban pensuk yaki nongpang kila kam jenjar ki nom song senong ha ki ngi nomor bombiang doktor dan drengi ngit scam ba ini simkia kat bala ban pentikna